madume ga a feletlhe banna ke ka fa e leng gore go thobela fe motsaba ya ka le mankoko baby nna ke a go tamiša ke rile ke la botlhano le e leng gore re nyaka go kwa gore ka bele gore go diragalang basadi ba ema ka montle ba re motho o ithoša ka letolo ema mosadi o kgone go aga lapa la gago o age lelapa la geno o e leng gore bolela lena letšatši le legono ke mosadi o e leng gore tša lephelo yo o di tseba ka ntle le ka gare a ke tsere ke ka lebaka la gore o go jana le lerato la go thuša batho go bona le lerato la go bona motho a sa lwala nyaka o ipona fodiša batho go ba bjang nna ka baka la gore nna o ka ba le nthong ka nyaka go bona e fodile fela gore be nna ke e fodišang yo madi a ka tla ba tšhaba ka baka la gore ke tšhaba go tshwara madi go ba go bona madi o Osmorin Rapolo dumele gabotse wena o podcaster o mooki gabotse o tše ka moka o tlhatlha baoki ba bangwe mmagwebo o mang gabotse wena o na le sister o mongwe ko sepetlele se sengwe se ke berekileng le sona o mpitša molwantwa kore jale ke asotse ke lwantwa e molemo so ke dira dilo ja ka moka ga ona se se ka palang ngwana gešo ka ga e sotse o mpiditše gore ke nna Osmorini ke nna Morini wa ga Rapolo and then ke tswa ke le Limpopo Bolobedu Bolobedu mawa block 8 ke mo ke tswang and then ka nyalwa Botlokwa ke nna wa ga Rapolo ka lenyalo o nyetše Botlokwa kae Mokomeni ke tswa Mokomeni and then full time ke mo Midrand mo Gauteng go la Borwa ke na le bana ba bane ke na le mogatšaka mogatša motho tle so and then ke mooki ka profession and then ka lerato I'm an entrepreneur. Yes. Okay. Ke nagana gore go na le batho ba dumelang gore selo se sengwe o bela go ona le sona o se phutetse modimo go file motho mongwe le mongwe bela go le mpho ya gago ka gare ga tša kgwebo le tša booki ke mpho e feeleng gore o tlile le yona lefaseng ke e feeleng gore o e hweditše mo wa kgatla gore ke nyaka go thomai ke nagana gore ke tlile le tsona ka moka ke nagana gore ke belegwe ke na le tsona ka bobedi because tša booki re a tseba gore booki a kere ke profession e le gore e attached to maphelo a batho so o tlo tshwanela ke gore ga o bereka le batho o be le lerato la go nyaka go bereka ka batho and a e ko sepetlela fela go ba mooki a ooki balwetse only in the hospital booki ba ga gore bo bona le ko hae o rata batho o kgathalela batho that's where actually it comes to be called a calling. Do you understand? Calling ke yona eo ya gore pelo ya gago e go dira mooki wa utlwisisa before you go and actually qualify to be a nurse. So and then ke nagana gore ke bele ka lerato leo until ke ya sekolong ngwana gešo and then e ke re ke tlile le tsona ka moka ke gore ko sekolong a ke gopole ke dutse ka mo classeng ba nruta ka business studies nursing, biology, anatomy, physiology, the record keepings, how to care for the patient, nothing to do with business, nothing to do with finance. Then I'm not trained for all of those, but I run a company J4. Yes. Go na le nako ile gore o ile wa ikhwetša pele ga ge ebile o ya sekolong goba pele ga ge o lemoga o na le lerato la booki go na le mo o ileng wa ikhwetša o thuša motho ra tseba gore gale batla ba go tlhomola motlwa ba bangwe ba šia go ntšha o ile wa ikhwetša maemong a bjalo ke ile ka khwetša maemong a mabjao molekane wa ka wa mathomo o ile a go bala a kry-a a ba le fracture and then a bara se re se bitša gore ke cemente ka medical term re re ke POP, plaster of Paris. So booki ba ka bile ba thoma moo because ke ile ka tshwanela ke go move in le yena ka mo tlhokomela wa utlwisisa o fitlhela a fola and nna se swa nyala ana ba nyala molekane wa gago wa mathomo wa go robega o ke ena a bila go nyetšeng le kgone so this is the second marriage. Yes. Go a diragala gore a wa dilo di senyege leetong la lena unfortunately o ile a feta napileng tsa teraphola ra ke gona ke tla phumule meogo gale go emetse wa mathomo wa fitlileng o ba etswa kae gae ni Bolobedu na etswa gona Bolobedu a napile ba Botlokwa ba raoa rena re to tšea Motokwa yeso ba motokwana setokwana ka nete Motokwana wena ba re se boitsa kona re bona motlhoka wena a re nape re lebelele ka baka la gore o tlhalositše ka mokgwa e leng gore molwetse wa gago wa mathomo ebile o e bengile molekane wa gago wa thoma wa ipotsa wa re jalo gona ke nyaka go yo šoma bjalo ka mooki re tšee leeto leo le mo o fitlhileng wa re bjale ke nyaka go ba le tleliniki ye leng yaka ka ntle le go bereka go ba go šoma maokelong so ke thomile leeto la o ithutela tša booki ka 2003
Okay. 2003 ke ge ene ke thoma ka course e nyane in the lower space sa nursing ba e bitsa gore ke pre-nursing ke ba le ba re ba bitsang gore ke di-carers di-care Okay. workers so nna I'm not from the privileged family mo e le goreng gore ne ke sa kgone gore nka ke patelela for a full year course so I have full 4 years course like a complete full 4 years so I had to do it ka diripana until ke fetša so ke ile ka thoma ka yona pre-nursing ke dira le college e nngwe mo Randburg ka fetša ka boela ka dira e ba bitsang gore ke auxiliary nursing e ke nursing assistant and then ka thoma ka bereka nkere jole ke dira ka bo half ka thoma ka bereka as a nursing assistant and then he ke le mo as a nursing assistant ka dira ya bobedi e ba bitsang gore ke enrolled nursing so ka dira enrolled nursing with the same college ka fetša ka bereka ka beya tšhelete ka dira e ba bitsang gore ke registered nurse professional nurse ke ya mafelelo e le ba baoki ba le o tla ba kry-ang ba apere di-epaulets tse di maroon ke yona ya mafelelo from mowe o kgona go specialize o kgona go dira specialities and then wa specialize ka di-different disciplines so ke ile ka ke bona ke ithutela go ba ka mo theatre go bereka le go operator in the theatres le dingaka so yeah and then that is the journey and then from there ka ke bona ke le manager one of the days ke manager ka mo theatre he ke fetša mo ka bula ya ka kgwebo that's the reason o mpona ke le mo today okay ke ditleliniki tše kae tše leng gore o na le tsona tše leng gore ke tša gago tšeo gane jwale ke na le A1 e ile goreng gore ya bereka ke A1 e gona mo Johannesburg it's very busy but in the one of my companies is called NBS Nurse Business Solutions it ke entity ya go empower ama nurse to open their own practices because we in that space re bulela batho re botša batho we are open opportunities gore batho ba kgone go bona gore nursing ha e ka sepetlela fela you can actually be open your own facility wa ba le practice so in that space we have already commissioned I think about four clinics already so we remote processing eo okay wa tseba bjalo ka motho e leng gore o šomile bjalo ka mooki go na le dipolelwane tše dintšhi tše leng gore di ba gona tša go dikologa baoki o ka lebelela kua morago bo sa le mooki he baoki ba roga balwetši he baoki ba re ba imana ba tlhapi he baoki se ke tše dintšhi ge re ka di bala re ka se di fetse ke tše di fetse e leng gore wena di rile tša re ge di go fitlhela wa ipotsa gore wa tseba keng ke tlo šoma ke tlo tšwela pele ka go rata mošomo wa ka ba bolela go ba ba sa bolele wa tseba di go botša nnete ngwana gešo so se bolelang ke nnete re a se bona every day le gane jwale se sa direga we can't run away from that because re a di bona di-social media di a bolela ka baoki ebile matšatši a go na le balwetši ba ba kgonnang le go tšea dinepe tša ka mo dipetlela wa bone ba poster on the social media platforms so nna ke motho e le goreng a zanka bereka in a space sa go tshwana le bo government hospital mo e le goreng go dilo tša go tshwana tšeo di re a gantši so ke berekile having to be in the nursing space ke berekile in the private space where yeah di-patient di tla ba gona tša go se be happy tša go complaina but there are more channels tša go manage those kind of problems in a space where di-feedback di a fiwa balwetši ba ya gae ba thabile at the end of the day and then yeah so o di bolela nnete a ke na experience ya gore ke ile ka ba mo molwetši a seng happy wa utlwisisa in my years of being a nurse I'm not saying gore a ba complain but ke nagana gore go ba le ditsela tša go fetša re kgonne go di lokiša ka baka la gore le gona batho ba tshwana ba ile mo go motee ka se ba oke ka mo and again go boela back to maybe why di diragala because di gona and I want to actually emphasize go di private government hospital because ke gona le gore nka ba at the current moment re na le go dira di-case studies in the government hospital ra di bona mankoko I don't want to lie ke nagana gore is because of the comfort that people have wa bona ho ka dula setulong mamkoko wa se shiriwe o feleletša o nagana gore o ouna setulo and then ha o tlo fihla nna ke dula mo setulong sa gago o tlo bona nkare like someone is just coming into your house people must move people must upskill themselves people must experience different disciplines ba kgone go ba le di-challenges in between so ha o dutse pleke one
o sa movie o feletša go na le routine wa utlwisisa gore ke fitlha ke dira 1 2 3 4 o fedile chaile ya hae wa utlwisisa. So people must just actually expand themselves knowledge wa utlwisisa to try and get challenging things tša go ba godiša. Okay, se se mo rena re boele ka theatre mo e leng gore ge le dira karo ra tseba gore go tla ba le mooki wa ba le ngaka wa ba le ola wa go robatša wa ba le o mo le mongwe tlhokomela sa se tlhokomelang. A gona letšatši le le tele o le gopolang le o rileng ge o etswa gona ka kua theatre wa duma o ka re o ka sa boela gape ka baka la gore gona le o mongwe a lobile bophelo le be le tshepa gore modimo tla dira gore a kgone go phela? Ke gantši ngwana gešo ya wa tseba in the nursing kore sometimes ke na le go nagana gore re feleletša o bereka ke re bele re berekela go phediša batho e seng gore batho ba feleletše ba tlhokofetše go ba botlhoko in the space sa gore ke ile ka ba nurse ke ile ka feleletša ke dira what we call transplant. So ke ile ka mo hara department ya go transplanta di-liver o tla ntshwarela sepedi ya sego ke re ngwana gešo liver ke sebete ha itshweng. Yeah, so and then in that space I was a coordinator ebile ke le scrub sister ra gore ke a koropa mo tafoleng ke na le doctor ke na le ke team ebile wena o badile ba bararo go in that space go a tlala ka theater because anesthetic doctor o tlo ba tša 2 or 3 wa utlwisisa surgeon di surgeon ba tša 2 or 3 wena wa o teng on the table as well to assist. And then a space where le tla motho a lwala too much a eme nako a emetše sebete and then sebete sela he se fihla se fihlile o kry-ile mafelelong o kgone o kry-a motho wa go mo donatela nkere namile re tšee sebete sela re mo lokele re kgathe re se lokele re raroka he re sentse re mo tsoša a pale go tsoga yeo e ba bohloko kudu because o nagana fela gore family ka ntle ba emetše go bona ga boa motho o eme mengwaga a emetše a le mo line-eng ya o kry-a sebete finally sebete se fihlile o sentse a se kry-a a yo phelele family ya gage a felele gona mo tafoleng. And then re tswa ka mola re le devastated. A o tsebe gore o lebana bjang le balapa le ba botse le reng? And o swantse o lebana le bona. Go ya mang ngaka o e leng gore ke yena a tšeang sephetho mafelelong le gore mohu ape ge batho ba re time of death yo. So in that space, remember, family would have been reassured ke re sa tloga re sa ya ka mola ba ba ile gore ba tseba gore di-complications e ka ba ja so and then kore e ba o setse le gore ba na le dead closure. And then mara hantši in the process because it's a long procedure e ka tšea le 12 hours e ka tšea from 6 to 12 hours. So it tlo ba gore in between the family ya kredi kantle sentse o ba checka gore so the anesthetic doctors they are a bit mobile, they are able to go out ba kgone go reassure di family. And then obviously ga go pala e ba bona ba yang le yena surgeon o tlo ya re feleletša re le team ka ofela re ba comfort wa utlwisisa. That is the sad situation e le rong gore o tlo kwa bohloko wa utlwisisa and o kry nako ngwe le ngwana go ba boima go ba bohloko gore go bolela ka ngwana ke gopola gona le mooki mongwe o bile a bolela gore go na le tšatši le ke bileng ka dimo ka re modimo ke kgopela go tlogela mošomong ka palela ko go tlogela ka baka la lerato ke tšatši le ke paletšeng ke go phološa bophelo ba ngwana o monyane o e leng gore be re dumela ka moka ga rena re tsena ka kwa gore a ba o tlo tswa phela e fela ka baka la re le ene ba bjalolla pelo ba re mola re feditše gore o ka re diriletse ka moka re ra tsoša go aga ka nako o mo lebeletse ebile a le dumele gore o sepetse kore mankoko procedure eo e botlhoko because le go prepare le go kry-a sona sebete seo o kry nako nngwe sebete seo ebile e le what we call RLD related liver donation. So that will mean that one of the family maybe offer half ya sebete sa gago and then half yela ro ifa ola a stlhokang. And then namile re na le molwetši o re khositseng bolwetši o na sa lwale o tlile mo go tlo thuša to donate half of a liver of their liver to their family member. And then family member essentially e receive sebete sela e hlokofale now re na le molwetši o sepetlela o sa fola for half ya sebete and then go na le di-complications and then o ka no logana moloko do sherekana o ka no sherekana le gana kwa ngwana gešo namile ka mola re lobile motho ebile le ka feletša le ba lobile ba le ba babedi ka baka la gore o la le dumelang gore re mo file sela se sengwe infection o ICU
le sona tshwanetse se melelle le sona se tshwanetse se gole. gole. So ke di challenges tse le goreng gore ke fitile mo tsona mara ke le rata go leboga because di nkgodishitse di ndirile strong. Ke nyaka re tsene tabeng ya podcast a re felletse go tša maphelo. Molaetsa wa gago ko ofe go batho ba e leng gore ba sa nyaka go ba baoki ba bangwe ba gare ba ithutela go ba baoki e fela a se pitso ke bona ba e leng gore motlhomongwe re tlo bolela ka bona re ba roga batho ba nyenya batho ka baka la gore o tshwanetse o tlhapiše molwetse wena o mo lebelela gore a bana lerato so ba bangwe ba e dira nursing because of ke professionally available easy accessible batho ba nagana gore e golela tšhelete ntšha ke rebile ba re bitsa gore rekela di-taxi re rekela banna le rekela banna di-taxi le ba rekela ba re monna ke bene ba re o nyako ba le sefatsanaganya ka mosadi wa mooki a shu la mmana ke re ne ba le rapolosetša itopedi jale nna rapolo he a ka mo rekela quantum rapolo ke mo reketse company wa bone beleng rapolo ke mokgumi o mo diretseng nko tlhalosa ai man rapolo popile wa tseba jale tla go botsa rapolo ke na le yena ka mohara business okay so he ba re banna ba re basadi ba mannese ba baoki ba rekela banna di-quantum ba tlala a batle mo rena re ba rekele di-business because then you have to align your the values the needs so nna le yena re kwane gore ra bereka so re na le campaign tše 4 ngwana ge tše le gore 3 of them they are very very active and then ya bo 4 a se ya gale butse le yona re busy re bereka mo yona le dirang di-company tšeo ka moka company ya mathomo e bitswa exclusive medical agency it's a placement agency in the hospitals so ka he ke le mooki ke fitile ka ra like I know gore mannese ba tlhoka mebereko and then le dipetlela di tlhoka mannese and then dipetlela di tlhoka the augmentation of nurses because then o kry le gore ba hirile staff mara ba sa shorta so re tla gona mo spacing sa go taleletša mannese and then re na le dipetlela tše 10 from like around Limpopo le Gauteng tše re berekišanang le tšona re nang le di-SLAs and then and it's a very good big company. I would say big because ke yona e golo e belegeng tše dingwe so nami company we is too ke Nurse Business Solutions NBS ke company e le rong gore hoduma di experience the challenges le go bula yona company e ke le mooki ke sena botsebi ke sena support ke le ka bona gore the opportunity ke tše dintši in the healthcare space then why re sa bule company ya go ruta batho ka di-business tše di dutšeng in the nursing space because batho ba nagana gore he motho e le nurse o ya mmerekong ka 7 a tšhaisa ka 7 gante dipetlela tše re di bonang a di own ke bo-doctor di own ke batho fela ba nang le tšhelete so why then re sa dire di-business tša rena in the healthcare space because there's each and every this department in the healthcare space ke business. Wow. You can turn it to be a business for you. Tše ka moka di nyaka motho e leng gore o na le mabjoko gore o kgone o dula bone gore mola le mola nka tsena go mo tsene ka tsela ya maleba mankoko ga o tsena ko sepetlela re ngwala ka mogara dipampiri tša sepetlela re ke file e la e supplyile ke company wa utlwisisa gore it's in the healthcare space and nagana he ile gore file e la e compiler ke nurse o ile gore o na le botsebi wa utlwisisa gore file e la e tlo ba complete because it tlo make sure gore lokela each and every points tše le gore di ama molwetši mankoko ga o tsena ka sepetlela manese ba bere uniform ya nursing nurse e roga ke mang why sa re go ke nurse o a tsebang gore borugo a ba tshwanela go ba tight for nurse a ba tshwanela go shia eng wa utlwisisa those are the things that we are teaching people nursing or anyone in the healthcare space to say guys le ska dula la re sepetlela ke emetse di-post sepetlela a seng hiri wa utlwisisa yona agency yona e ke berekang it's because of I belonged to other agencies before so ka bona gore okay let me open my own agency then I employ people. I was an employer, I'm an employee, now I am an employer. Wena man yes a bona go botse ka rapolo popile se se golo ke ge tšeo di dirang ka moka ga tšone dikgwebo tšeue ka baka la gore ke mo fitileng gona o bile le maitemogelo gore go tlhokega se le se segolo ke ge di le molao and e ke ratang go emphasize ke ya go bula ditleliniki okay ke kgopela gore mannese ba kgone go ba le botsebi ba re batamele re kgone ba thuša because re dutse le rural area mankoko a dina medical facilities batho ba sepela dinako tše dintši ba yo latelela ditleliniki kgole
Okay. and batho ba tsena ka mahara di-situation tse e le goreng gore because of lack of knowledge a ba tsebe gore ba dirang batho ba dula ka di-wound Eish. diabetic mankoko diabetic at this moment is as worse as e phala le HIV and cancer le Yeah. tlhakane di le two Yo. ka mokgwa e leng dangerous ka gona so those are the things they le goreng gore he re ka kgona go gola ra aga ditleliniki ra empowera bo mannese a rena ba bula ditleliniki everywhere ba ba le license ba ba le di-services tse e le gore ba di-providela batho ba rena ra ba advice ba tlo gona re tlo gona wa Okay. utlwisisa so that is the campaign number 2 campaign number 3 ke gore ke na le tleliniki and ina le ke campaign ka bo yona Yeah. a very good successful clinic e ko Johannesburg Surgical Hospital re support hospital sona sela sa the specialized hospital and then yeah I'm just so happy ke wound care clinic so re bereka ka dintho ka di wound Kore ke tleliniki ka bokelong. hey aha Le dirang ba thoma ka mo go lena ba gona ba ya ka bokelong ba thoma ka mo le ba fetsa ba re ya mo la tleliniking goba ge ba tswile ka bokelong ba tla mo go lena beke ka beke gore le so a ke re ba tla thoma ka mosepetlela ba admitilwe namile he ba admitiwa wa ba le di-surgical interventions ba ya di-theatre ba ba operator obviously that hospital I'm talking about is a surgical hospital so e ra gore mmereko wa bona gantši e ba ka di-surgery motho ba a etla a tlela go tlo operating a ke re he re operate re create a wound e re bolela ga botse o tlo tloga motho a na le wound ya gae so rena re tsena mo spacing sa go tlhokomela wound to complete the nursing care lena man so Okay. not only that we are nursing balwetse ba go tswa ka sepetlela we also work with balwetse ba ba tsebang ka rena ba tlang fela so in the Okay. hospital ba re file space sa gore a wa moreng re kgopela gore tlhokomelele balwetse ebile o ka tswela pele ka kgwebo ya gago gana ka mo sepetlela she room and then dira mmereko wa gago so Wow. ke hirile batho ba bereka ona ka moo wena modimo go ratile e ya mafelelo ya mafelelo re bitsa gore ke wound support desk ke company e le reng gore ke letsogo la go fitlhelela le batho ba ba lwalang from far end so e tlile because of ke ile ka ba le molwetši wa go tswa northwest molwetši o ntlhakane le nna mo Facebook Okay. through yona the hospital Facebook page and then a re o na le wound ke nkwanyana mane wa 27 years o presentile ka wound e kgologolo ya leoto re bitsa gore ke venous lower leg ulcer so ke di wound tšela tša go khoswa ke gore ditšhika a di tsamaiše madi ga botse re e bitsa gore it's vascular related so ga gona blood flow so e thomile e le e nnyane e na le 4 years ya gola ya ba e golo so ne sa fole she went to different places a nyakana le thuša a sa e khumane mankoko until a tlo kry-a rena ra mo thuša so he re mo thuša ka fela gore o gole and she kept on saying ke go phela o tlo o bule clinic mo re dulang ke di-wound tše dintši so then we decided to open the wound support desk e le goreng gore it's a tele wound care program someone will just phone in to say ke na le wound and then rena ra mo connecta with our clinicians our wound care specialist ba bolela le yena ba dira telephonic assessment and from there assign the consent form on the website and then ra kgona go mo thuša a le gole e le gore wound eo e hloka surgical intervention motho o re mo gopela gore a tle sepetlela sona se re berekisana le sona because it's a specialized hospital se tshwere bo doctor ba botsebi and then a tla mo admitiwa and then a cleaniwa wound rena ra tswela pele ra mo tlhokomela se se moreno wa rapholo le dira mošomo mogolo o mo botse yes. ebile ke dilo tse dintšhi tše e leng gore re ka se kgone go di kgwatha gona bjale Tše dintši. e fela ke a tseba gore o gona go dikgokaganyo tša leago mo e leng gore ka botsa batho gore ba go hwetša bjang ba kgone go go latelela moo ba tseba gore moreni rapholo ke mang le wena o ka kgona go ba thuša bjang ka baka la o sa ikemišeditše go thuša batho ba bantši ba go hwetša bjang go dikgokaganyo tša leago okay re na le di-office tša rena di ko Midrand Okay. and then we just moved offices actually gona no nka se kgone le go botsa our landline number because just yesterday we received a code from Telkom to come and just structure us ka taba ya di-calls but my number is 079 571 4447 number eo o nkry-a for any of the questions or query that you have related to all the companies that I've mentioned here re a kgona go lo thuša di-social media accounts social media ke active too much go TikTok Okay. and then o nore Sister Maureen SR Maureen Rapholo Okay. and then ke mo tlo kry-ang because of ke manager dilo tše dintši I decided to use that account e be a multi
stakeholder ya everything that I'm doing. Wow. Yes. Sister Maureen, ke ipsine go buisana le Arabelela ka wena. podcast. Ke ka fo ke reng ka baka la nako ke nyaka ba go latela. A ra bolela ka podcast ke tseba ga botse re be ke nyaka re tsene mo go yona ge re ka ithoma re ka se fete ke re le ge ke thoma ka bolela gore wena o podcast a kere ke nyaka gore ba go latele go dikgokagantso tsa le ya go ba ihwetse ba go šale gore ba bone re bolešana le batho ba mohuta mang ke ka fa e leng gore wa kwa gore ke a e gaola ke ra nna le wena re ka se fetse re ka tla ra tša diiri tše dingwe tše dintšhintši nako mannako e fela o dira mošomo mo botse ke a ke a rata go leboga sebaka le se lemphileng sona Mankoko baby. Thank you so much. This is just an opportunity of a lifetime. Thank you so much. And leboga balwetse ba gago ba tswele pele ba theletše thobela a ona ka mokgwa mong mošate wa tsebo le boikgabišo le boithabišo. Yeah, no, it's fine. Thank you so much. Ke a leboga sis. go lebogile nnatlhe ke ka mokgwa e leng gore re ipsine le mooki wa rena mmagwebo motho e leng gore o na le podcast e leng gore ke ya gago e leng gore o ka mošala morago gore kgokaganyo tsa le yago wa tseba gore ka bele gore Maureen wa ga Rapholo ke mang nna ke mogoša ke malela go thuma go buša sa go lele go fitlhela re kopana gape nakong e tlang tata.